Jesus Christ is loving you.
Sun mare, my band, why
ban ngom ban sang ai đó tất niên trăm bài con mòn đi lên ai son đó rồi ban chuông con bác phải gắn có ru xí yo có rơi yo ai son có mà muốn đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những rồi con đang mày tới nhận đồ anh sang son ta rồi đi ban có soi giang ai ngắm muốn đi yo ta te ni ai ban an lui các có soi giang ai son ta rồi đi lu tan ban chu wang đi re ro qua la đi ban có soi giang ai lên cầu hoàng nam
driven with love. Varsågod på vår land. Linda vän bort med alla medel. Vi välter vinna i rangbaror. Nej, van bombatina walia. Siawa saya nilang saukaron. Alam women na do kama. Inang wet na lengko wang la. Pating ko daw kolya. Bisawa saya. Nang modena cerita. Wat kajibat nana. Mama ngiti jajon samba. Andan nila na walo jawa so jagatin mali eki jaya. Kot kajibat nana. Mama ngiti jajon samba. Ainaw mele, lasya driven with love. Varsågod på vår land. Linda ven bort, del wasakaron. Timen ko saya, deren ni hatan kartu, daro iyala. Netia saya, Kodongiran Kodongiran Limbak Limbak Sajakakwek Sajakakwek Langidal Karos Angidal karos Kijal kabim Kijal kabinga Kaunen
Medje alangan Ponbe V6AH Radio and so such rich tisangar way bakon talanyar nech Ponbe nan kanta kagabachabach and Micronesia. V6AH Radio mauya sabulman government and Wayne Ponbe me pachaban apol kawaid and Ponbe Public Broadcasting Corporation magan kata rech ngolngil nan kilohertz kit babuke paisatwao o kankelail ke watch nen. This is the voice of Ponbe, V6AH Radio, now closing its transmission from Talanyarnech, Ponbe State, in the Federated States of Micronesia. V6AH Radio is owned by Ponbe State Government and operated by Ponbe Public Broadcasting Corporation on an assigned frequency of 1449 kHz with an output power of 10,000 watts.